Kenalin, aku Pak De Rojomolo. Channelku bahas sejarah dijamin seru loh. Dari Sabang sampai Gengs, kumpul sini cah. Pak De mau spill teh raja yang sabarnya sundul langit tapi dramanya ngeripol. PB 3 kilo menyolok abangku. Iki lo RM Suryadi, umur 17 wis dadi rojo pas Mataram lagi keos. Penobatannya dipantau VOC, VB-nya berat tenan cah. Beliau kudu ngadepin Mangkubumi sama RM Said. Perang saudara sing bikin pusing 7 keliling. Red flag banget lah pokoknya. Perangnya gak kelar-kelar cah, bikin kantong bolong lan rakyat capek. VOC mulai cawe-cawe mau damai gara-gara rugi bandar. Akhirnya ada perjanjian Giyanti 1755. Ini momen paling plot twist dalam sejarah Jawa, asli bikin kaget semua orang cah. Palihan Nagari, Mataram resmi kebelah dua, Solo sama Jogja. PB 3 kudu legowo bagi wilayah demi damai tenan gokil. Gimana cah, menarik kan? Jangan lupa kasih Pak De gift ya. Ojo pelit-pelit, lanjut. Gak cuma Jogja, RM Said juga dikasih jatah wilayah di Salatiga. Surakarta jadi makin kecil, tapi suasananya mulai ayem cah. Politik boleh ciut, tapi budaya makin gacor. PB 3 pindah haluan jadi pelindung seni sing paling estetik lan berkelas parah. Beliau dukung penuh Pujangga Yasadipura. Lahirlah karya sastra legendaris sing bikin Solo dadi kiblat budaya alus. Jos. Berkuasa 39 tahun cah, paling lama loh. Beliau njogo kestabilan dengan cara halus lan penuh wibawa. Kingmaker 1788 beliau sedo ning Imogiri. Diterus ke PB 4, warisannya tetap abadi ning Solo. Matur suwun cah wis nyimak. Sleh tenan. Wes yuk, Pak De tak lanjut ngopi dulu. Seru kan? Ojo lali like, komen, lan follow Pak De ya cah. Matur nun. ayo gabung rek gasken neng channel Pak De Rojomolo.